Class 9 July zong te hello bel kanin mu thei don boxi lawa ti hianin eng ma chen chu o le o kal tang ringo tin kanin zir tu hian ania a boi thak don kap mai kan bo ro khe te hi ni kan den hun kan tha thiam ve kanga chuti rolin kan zir lai ke hi ama sain sar fak oma kan ni a science subject zir ti tu cheu kan ni dona hei atakin class kan kal thelo ani mai theya science hlutna hi atlak niam pha chong si lowa apoi mo dana ngai ren boxi a chu wangin uluk takin class second ngai thak thina ngai dona voi khat ena class ka kal te du tok mai lovin thiam tak tak tumin video top du hune en thei turin kan da dona aren chan phe chon youtube channel lama te da tum te ni a tam theng ber lo en non ulaka duwa a chan chu he thu hi ka soi fo china class te na bo ka soya soi non le ka duwa science subject hi marking mu chat nan ngorungo re mo enge mo result chat nan emo lamani lova kan ni tinuna kan mamo kan nun dan phunga kan taksa om dan kan chevel thil om dan kan taksa pat sang kan thua kheta kan chua pani mo kan lunga ni mo a function dan sang te kan taksa cell lo in siam dan a chunga na tho dan chi sang khang zong ha kan zir dona chu wangin tui ula ka duwa a tui yom ma a interesting ani ti hi lo se ma sa ula ka duwa thil poi mo le chongkai tak hlir kha kan zir dona kan soi ho dona ni ti kha han chama support mai la chome class 9 na hian tian chapter hi atir number chapter 1 atanga John Kerlovin di hianin mun song atangin karon ti ko langa kha chu apat ning kha momali karon penga kan lo enthiam theina turin ama saber chon chapter 10 the fundamental unit of life ti hi kan zir ma saber dona ni he chapter poimo le interesting mai mi na zongin an share lo ani ti kan soi duwa mi zong share lo thil in lo zira in lo ngai thak uluka in lo chut pai chuanin in shave ni mai dona ni lo wa chuanin khoilai amo mi bazo top taula an chang ve thei mi lo mong chu tiang thil poimo chu kan zir dona ni ti kha in soi le sam du ni chu the fundamental unit of life fundamental unit of life ti chu omzia life kan ti chon nun na thil nung ho lo om thil nung ho khani mai ta nun na atana nun na in na bul pui nun na in na bul pui poi mo thil nung ho in na bul pui ta potila a fiat hei ome chu ni ta ang fundamental unit of life kan ti chuan thil nung ho in na bul pui ti nia chu in na bul pui chu ho siam tu bul pui chu lo ni ta ang kan ti chuan cell ani omjia chu he chapter hianin cell chung chang kan zir dona cell chi sang te cell chunga thil om chi sang te kan ziranga apoi mo ma eng nangian tho ti te cell chu mi ta mu thelo ate lu tu te ni kan ti la hian cell chunga thil om te cell chunga thil om ten an na an tho dan te kan han soi tak anga cell chung po hi lo la zawi mai hi lo nia khovel pakhat ang mai hianin kha cell chunga khan thil chi sang kha an oma an ti turan ti an na an thoka ti khan anin sul pel lui ani ti te kha lo shema sataila a cha ome he thala ki lo en te la tu nge ni kan shemo ka thala chu ni lo nge me Robert Hooke ani English scientist tania kum sang khat zaluk somluk panga 1665 hun laya scientist ropui mai nia a ropui na pakhat chu voi khat chu hengulai han microscope mu chu atonia ma se hengulai microscope chu eng ti thammal ani lova tu la microscope ne han en page one in alain thlau microscope chu kan traffic ome thil en len na thil te tak te po pa ngai te ka mu theina khani ta chu hunla chun microscope a hian enge ni ang bur chen na thing kha tu ma chun bur hi an china cork kan ti cork cork mo bur kha thing in an chin mai thin ta ni hei wine te po tian
thing in an chin mai ta akwa leng tur tok vel khan sui mai ani kha khami kha microscope an en kha box ang te in hlom khom in rem thap phi butani chuanin chu nge gen chu kan thasa vek ta chuan cell kha lo mu chuak ta ni chung cell te chu hunai chuan thil nung lo brick anga in rem khom box anga in rem khom mai ni khan a hria ma se tu nuwa aran zir chiang zela mithiam zok ta le microscope tha zok in a cell kha mun tina mai khan lo om ta ni ma te ramsa te thil chu chang khan lo om vek mai kha lo ni a chuanin cytology kan ti cell zir chian na te hi alo chuak ta ni chuan he milem he la hi microscope le mani a hi Robert Hu kan kumsa ka zuruk som ru panga hun lai a microscope man thin cell mu chhuah na a man ngei me chu alo ni ta ni thil pakhat lo ti lok tai la class ate chuan han omila he te kan ti ho thei tur ani ma se ti hianin soi la alem nen lan tir tai la in shefe thiam lu tuk thawanga purun sen hi kan han akori han khe tai la chuanin atak pona hianin avar film deuh pan tak mai te hi thei kho thei kha lo om le ta kha kan se ome kha han hik tai la microscope a han en tai la tuna hete khal lema kan hmuang hian lo lang don ta ni khi cell chun ni ta ni purun sen kha hemi hian pan takin a tuama cell in hlom khom khanin ya tuama khi la lan ang khianin alang chiang em a khimi chan chin cell khi kan zir don ni mizo tong hian cell thi kan la nei lem lawa cell ti khani mai a mizo tong pon cell kan ti hi ain ang lo theya chi sang om theya lamsa le lamsa inkara adang lam theya chuanin thil nung pakhat chunga ro khang chi sang om le thei boka chuti rolin thil nung then khat te entrinan amoeba kan ti te chlamydomonas kan ti te paramecium kan ti te bacteria kan ti ate chuanin cell pakhat chawan nei ni an tak sapum pui kha cell pakhat ani ngal ani chu khatiang chi ho kha unicellular organisms kan ti ni uni kan ti chuan pakhat chuina khani ta tro unicellular organisms kan ti chuanin cell pakhat chaw nei thil nung ho kha anni chuanin chumilat ling chi a chuan multicellular organisms anom le ta multicellular organisms kan ti ve thun chuan cell pakhat aya tam nei ho kha anlo ni ve le ta example a chuanin plants te hnim te animals kan ti ram sa te fungi kan ti te hei pa mushroom kan ti ho te fungi ve kan ni ta kha multicellular organisms an lo ni ta chuanin multicellular organisms a chuan example a mihring lo in hmang tai la mihring a alo po cell hi amak duai chuang kan taksa omani entirnan kan ruin cell anei sanga kan vunin cell anei sanga kan thluakin cell anei sanga kan thawin cell anei sanga khati khanin kan ti rolin cell anei sanga cell kha enge niang taksa khat ro khan chi sang om thei ti ani chu multicellular organisms bi ka khana lo ni ta ni cell hi chini anom theya chung te chu prokaryotic cell kan ti eukaryotic cell kan ti hi lo ni ta ni ei tu na mihring a om te ramsa te le kan hriat thil nung kan hriat mu thei ho zong chu eukaryotic cell ve kan nia prokaryotic cell kan ti ve thun chon hetiang mihring cell ang em a in develop thalem lo kim chang lem lo anei turang po nei kim lo ma se cell ni ve chang ho kha prokaryotic cell kan ti chu nia chun chu hei bacteria te hi prokaryotic cell an lo ni ta chu mi te pani chu andang lam na chen khat hi kan soi don ani ama sabera chun eukaryotic cell kan ti chuan eukaryotic cell chuan cell chung cell a khan a chung alai vel bor a khanin thil poimo em mai om nge oma chu nucleus kan ti hi lo ni ta ni enkinan mihring a hian khoilai ber po hi han enter kan ban kan vuna hian cell pakhat te zula chuak tai la chu cell chu han en lian tai la alai bor a khanin hlom thil pakhat bialkel mai poimo em mai hi lo ma chu nucleus kan ti lo ni ta chu nucleus poimo em na chu mi nucleus chu pan takhian in tuam chuak veka chu mi tuam chuak tu chu nuclear membrane kan ti a chu mi nuclear membrane chhunga chuanin hei in thla chhawna na poimo em mai te kan chromosome kan ti te kan gene kan ti te
mihring in nu le pa kan an chan te kan mi zen an chan te chung khat kan ni na chan chung khat kan in an na chan khami zong zong kha khami chung a khan oma nucleus kan ti te kha oma ni prokaryotic cell a ve thung chuanin nucleus pa nga yan kha om ve lo thung ta ni zia chu nucleus kan ti kha chu om ve thawa ma se true nucleus om ve lo wa khami nuclear membrane khang nucleus le achunga thil om te pan taka tuam chuak tu te kha anei ve lova chuanin enge niang nucleus kan ti te chromosome kan ti te khami tuam tu nuclear membrane kan ti te khang zong zong kha prokaryotic cell a chuan om ve lo ani adul le chuan eukaryotic cell a chuan membrane bound organelles an oma membrane bound organelles kan ti chuanin kha cell chunga khanin an ma ni thewa om ve thil nung om ve ang te khan lo ngai ta cell chunga ro ro khan chung ho chu an ma ni theu khan ti tur poimo tak tak nei khanin an lo om ve ni ti tur sang theu internal mitochondria ten lo mitochondria chuanin mihring ta na chakna energy kan ti khan ma nin lo siam ve mial a khatin khan khatiang organelles kan ti khang ho kha an ma ni ya new enge niang membrane nei an ma ni tuam tu nei khan cell chunga khanin an om ve la ni chuti line prokaryotic cell a chuan membrane bound organelles kan ti ho Golgi bodies te plastids te mitochondria te endoplasmic reticulum kan ti te kha an om ve lo ani khang organelles heng organelles ne kena asan pa in an function enge an na tho cheu te kha kanun na soile anga chuan eukaryotic cell a chuan ribosomes an oma chu an lian em a chuanin endoplasmic reticulum ma khanin a thenan beta a then chu khami cell chung tuirila khanin cell chung tuiril kha cytoplasm kan ti a kha cell chung tuirila khan an leng kol vela zalian takin a then chu endoplasmic reticulum an beta chuanin prokaryotic cell la ve thun chuan ribosomes khan om thowa ma se eukaryotic cell ribosomes ai khan an te zoka chuan cytoplasm cell chung tuirila khanin zalian takin an om kol vela endoplasmic reticulum kha om ve mi lo wangin khata bet tu po khan om ve lo ani eukaryotic cell ho chu mitosis le meiosis mangin anin divide thin ani enge in divide om zia chu anin ti pung thin mitosis le meiosis mangin eukaryotic cell ho chu anin ti pung thin an bunga chuan pahnian lo chang satlia top ni lovin process mumal tak oma chu mitosis le meiosis hinia hei chu asan pai na kina kan na zia tu ate po ngai la chuanin prokaryotic cell a ve thun chuan simple fission mangin anin divide ve thung ani cell a oma alaya bung topa pahnian lo changa khang ho lan bung le topa khatiang mang khanin anin thla pung ve thung ani chuan eukaryotic cell chu an example a chuan animal cell hei ramsa machine anga te po kan cell ho khani a chuan thlai ho a cell ho te kha eukaryotic cell an nia prokaryotic cell kan ti chuan bacteria kan ti te cyanobacteria kan ti te khang ho kha an lo ni ta ni